Kum sang ni le som le pasari Kolasib Presbytery in khom pui chuan sang ni som pariat Kolasib Presbytery in khom pui thleng turin electric veng Kohhran te min han ruat ve a elai hian kan a then ngai lo ani awangin kan hu phur hle maya amaro chu pathian kai suaina zara tuna chuan kan inbuatsaih na te po kan lo filim thokhat ta a khom pui mang tur hian alai zong te Kohhran mi zong te le Kolasib kho pui chunga mi te lo tel vek tur hian kan som chewa du sak na sang ber po kan hlan chewani Kolasib Presbytery Vawi na chu October ni som pani atanga ni som pali chung hian electric Veng Presbyterian Kohhran biakina man ani don ta he Presbytery chimtu le pathian faka choimoi turin in khom pui palai tele Kohhran mi tu po kan som cheu he Presbytery chung hian PHE office kot chu main reception anianga khwal le mundanga tanga local te in report tur aniang in khom kal hun line thi hrui ban kon atanga electric Veng pan na kong noi le tui tha Veng industry penga a chho zong in lir thei ang chima kal phal ani don lova in khom tur te chu mar Veng pastor quarter bul le bangla kon atangin kal tur ania PNE le PHE complex dropping zone passenger te drop in tui tha Veng le brighter school lama kal tlang tur ani in khom na a lir thei keng te tan irrigation complex electric Veng biak in bul PHE complex le PNE complex te hi parking zone aniang in khom ban lai velin electric Veng atangin mar Veng lam pana tlan chho phal ani lovanga he konga hian mundanga tanga electric Veng pan tur te chau kaltir an ni thunga in khom pui nei line traffic lama harsat na kan to lo nan traffic sub committee chuan duty te thu zom ram turin in khom pui palai te kan ngen a cheu